bos, beta mau pinjam wifi yang bisa kasih. Kau baru datang, tas belum taruh, langsung tanya password wifi. Bos, password apa nih? Coba tebak sendiri. Ketik tik tik, tik salah terus, ketik ulang tambah salah. Yang nyambung malah HP sebelah. Aduh susah bos, password wifi salah. Kau pikir nih wifi nenek moyang lu? Kuota habis bos, baru buka TikTok, paket su habis. Bos, jangan pelit sandi, beta cuma mau scroll sadikilai. Kalau sinyal lari pi mana hotspot dolo ka beta su pusing ningi. Bos, jangan pelit sandi, beta cuma mau scroll sadikilai. Kalau sinyal lari pi mana hotspot dolo ka beta su pusing nih. Mau vise deng pacar suara putus-putus tit 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 tit. De loading putar macam kipas angin, de tunggu-tunggu sampai HP su panas begitu. Kalau kuota habis jangan marah-marah, cari teman minta hotspot murah. Bah bos, tolong kak beta pulang dulu, emangnya wifi nenek moyang lu.